Білім, мәдениет нұры шешіп тұрған педучилищесі, драма театры, оркестры, музыка мәктәбі болған Мензелені. Оның ашық кезлі сөзге хавас кішілерін яратып үлгірсек те, біздің нешлептір мұнда түпленіп қаласыбыз келмеді. Мен Қазан, Мәскәу, Сажида, Уфа рухы білән яшап қараған кішілер боларақ, бізге мұнда нидір жетмейді. 1955 елінің августында біз Әлмәтке көшенерге болдық. Киртләш зәйутлары, биік манаралары білән яңа Әлмәт бізні яңаша қарсы алды. Менә шушы төбәктә инде Сажида Сулейманова поэзия диңгезенә юл сапты. Хыялларны кушып үттергездек, учаклардан шәһәр башланды. Ак тилекләр теләп нигез салдык, таудан алдык оппак ташларны. Шуңадырла урамнары яқты, тауга кардаш биек йортлары, тәрәзәләрендә балкый сыман без кабызган учак утлары, зәңгәр киштә җим-җим тәрәзәләр, ай йолдызлар белән серләшә. Безнең яшьлек хыяллары булыр, зәңгәр ялкын сүнмидерләсә, манаралар йөрсә кырлар буйлап, ургып торса кайнар фонтаннар. Безнең яшьлек бүләгебез булыр. Әкиятне шын иткән ватанга, Әлмәт, Әлмәт, синдә кемнәр тумас, без тудырдык. Сине үзебез, нигезеңә яткан һәр ташыңа, уелып калган яшьлек изебез. Шуңадырла урамнары якты, җим-җим итә төнлә йортларың, ә күңелләрдә һаман балкый әле зәй буеның учак утлары. Туган илме, тұрған жерме якын, бірсін алып бірсін ташлама. Олы юлға шығар соқмақларың ауыл қырларынан башлана. Туфрағыңда тәугесін қалған қырлар, сырлар салған табанға кімдір сені мында үзіліп сиген, бәлки ұнытмайдыр хаманда. Сиген ярлар көптен ұнытылса да, бір хис сөнмей, хаман яңара. Елның айын айға ялғый сүтә, сені күнде күткен ана бар. Туған яқның яқты язларына ұшып қайта кеткен құшлар да, әнкәй сенің көңілің яш шикілі, қайтқан құшлар білән құшлаша. Туған жерме, тұрған жерме яқын. Yok, бірсін дә сызып ташлама. Біз тұрған жер қара алтын иле, ұлы ішлер шуннан башлана.
Сажида кешкі техникумға ішке орнашып, мен фатирға ордер алып телефон қойдырып берген арада, кішкене қызыбыз Милеушәбіз қалсіздене башлады. Оны врачлар қарағаннан соң біздің қолыбызға бермеділер, диагнозын да айтып тұрмадылар, палатаға кіртіп салдылар. Бір атына өлім біле тартышты, әтті әннәне әйте башлаған қызыбыз. Ай көрді, құяш алды қызыбызны. Атына 10 күн ішінде Сажиданың yüzü сарғайып қалды. Түннері ұйқысызға иленді. Қашан қарама көзлері шарашып, һәм алар белгісіз нұқтаға тікелгенлер. Мензелезе вақытта тігерге, бәйлерге хавас иде Сажида. Юқ вақтын бар етіп, біздің барбызға да мамықтай йымшақ иық башлар бәйләп берді. Билләрін үздіріп, гәудәсіне келіштіріп, күлмәкләрін де өзі тігер иде. Қызыбызны юғалтқаннан соң біраз ерек ярасы сөрілгәш, Сажида шигу шигерге алынды. Міне ерек ярасы қошылып шигелген міне шушы үлгілер біздің бүлмәбізнің стенасында ұзақ вақытлар ілініп тұрдылар. 1957 жылдың 31 мартында нәғанисіне шаған толы битлі, сары шәшлі ұлыбыз дүнияға пайда болды. Илдар абысы інілі болуына бізден де артығырақ сейінді. Таушы кір ұлыбыз Әнвәрнің бір аваз салса, зор залы яңғырап тұра. 4 килодан артық болып туды бейтул. Шуңа күрәдә иптәш хатынлары Сажиданы батырға шығардылар. Шулай болуына ол өзі де ғұрурлана иде. Бала шақта, яшьлектә кем генә шигырь язып карамаган. Мин 3нче сыйныфта яза башладым. Ул шигырьләр, язгы тамчылар, кар сулары, әни һәм әлбәттә инде Ленин турында иде. Мин аны берәүгә дә күрсәтмәдем, үзем өчен генә яздым. Аннан 7нче класста прозага күчтем. Үзебезнең яшьләр турында пьеса яздым. Чөнки балалар турында пьесалар бик аз иде. Ә мәктәптә әдәби драм түгәрәк актив эшли. Аннан әдәби журнал чыгара башладык. Анда минем беренче хикәям басылып чыкты. Аннары сугыш башланды. Язу хыялы чигенде. 1955 елны Әлмәткә күченеп китмәгән булса, мин мөгаен мәктәптән аерыла алмас идем. Чөнки бер эш белән мавыксам, мин бөтен дөньямны онытып мавыгам. Ирем Әлмәттә әдәби түгәрәк оештырып җибәрде. Аның яктысына шигъри күңелле яшьләр тартылды. Шигырьләрен күтәреп игә киләләр, бәхәсләшкән булалар. Шуларга мин дә кушылам кайвакыт. Аннары йокымсырган бөтен күзәнәкләрне тетрәндереп уяткан авыр кайгы. Кызыбызның дөньядан китүе. Уйлар. Мин тагын шигырьләр яза башладым. Мин аларны берәүгә дә күрсәтмәдем. Үзем өчен генә яздым. Аланнарда балан, ак чәчәктә, яшь гомернең баллы тәлгәше, болыннарга, күңелләргә хуҗа,
Şeşke tacı giyen jey başı, jil iskende, sayrar kış ışkanda, üske yava şeşke tenkesi, alanlarda balan, time time, müldireme al su telgeşi, alanlarda balan kızıl tomşı, aşı bitul niye üzesin, sinişlerine düzmesen de, aşısına kungel düzesin. Alanlarda balan tamşı tamşı, akşalmalı salkın kış başı, yanıp dıra balan, tamıp dıra, kışlav kışlar, yazga şıkkanşı. Ey akıl üreteler, demek üreteler. Biliksizler yüreğine imiş ut ürleteler. Deşmi, küp süzden garık, tuktarlar eli arap. Kumilip kalgan sözlerim, şıgarlar taşını yarıp. Bulduralmasa yol basıp, utralmasa dar asıp, gaybet düşmanның en soңғы şarası. Ulsazlıkta da batmasan, gurur canını saklasan, maqtau düşmanның en soңғы jetmesi, başın haman eğlenmese, tilin haman beylenmese, dostluk düşmanның en soңғы kaylesi. Әлмәткә татар шигъриятының классиклары Хәсән Туфан белән Сибгат Хаким килде. Алар бездә тукталдылар. Кич утырып язучыларның әсәрләрен, шигырьләр укыйлар. Кунакларга чәй ясаганда Саҗидә аларны тыңлый. Һәм сиздермичә генә укылмаган язмалар арасына үзенең берничә шигырен салып куя. Kütmegende Hasan Tufan nindi şap şiirler deyip kışkırıp jibere. Bu kimniki? Niye ismi yazılmagan? Ne şuşu kişte Sajide Süleymanova şiiriyette klasiklarının fatihasını aldı. Zincimni izleyim haman, gün tusa yerim yide, aş şiiriyet sırlarını, tılsımlı sözler ire. Gül sırların tınlar idim, şeşke atsa bir gülüm, donda durup sanduğaçtan, irenin mecir dilin. Buz perdesin umırzaya, nişi gaşa kurseydin, inci gülden mengişinmez, takyalar urseydin, tav şişmesi taşırite, elle suyu kaynar mı? Şul sırlarını sürüymeli, sizden Ural dağları, kim uylamay bir şarga, yıldızlarga yol tübep, uylarımını jırga salam, yaşındey sözler girek, taşka düşse taş erisin, dik sürülmesin yürek, aş şiiriyet sırlarını, tılsımlı sözler iret. Koysu yazlı yarsı yağları, yarsı tığlar mini
Кышлар жетсе, көңіл язны сағына. Кышлар қойда әлі яз жетсе, яз айларын күткен кышлар сыман. Талпынадыр көңілі кешірді. Яз айларын күткен кышлар сыман. Талпынадыр көңілі. Yazlar gelgəç, көңіл язны сағына. Ярсып, ярсып аққан ташқына. Ярларына кірген ташқын кебек. Сыйлағына көңілім ашқына. Ярларына қайтқан ташқын кебек. Сыйлағына көңілім Müderris Сәғләм мәқаләсінен. Сажида Сулеймановның бейіклігі ол ират шағирлерді әйтірге қорыққан дұрыслықны әйте білуді. Сажида апа шиғриятқа бик соң келді. Тәмәм әрніп, янып, өзінің шиғри образлары білән тәмәм тулышқан еденді ол. 7-8 ел ішінде исемі де белгілі болмаған шағирә шондай зор биіктікке көтерілді. Ират шағирлер үйренерлік, туфаннар хөрмәт итерлік шағирә болып жетішті. Құдай аңа Ахматова ғұмырын берген болса, біз аңа өлген чук хәйкәл қойған болырға тиіс едік. Her avazı sırlı şairene, jir eylene ul üzekte. İyi tiresinde diyu tuyun, yüreğine basıp güzette. Şul yürekte tağını şevkşe, uksıp şıgandan jır yüttel. Yüreğimden sikirip, jirge şumdım. Ahmatova tugilmin, buten. İkinci kat келдім bu dünyaya. Күн утырды, буран басылды. Дусның қадірі артты. Дұшманның да асыл yüzі шүкір ашылды. Ашықланды төсләр, хисләр кискен, әмма ақыл инде үстінрәк. Җиргә мәңгелеккә килгән кебек яшәп калсын көнчел мискеннәр. Якты көннән алар бер китсәләр белеп торам, кире кайталмас. Сезнең белән 100-100 очрашасы килә. Ят һәм ят алмаш. Һәм әйтәсе, яшәү үтә нәзберек нәрсә, үтә кырыс, үтә нәзберек, күз дә тия бик тиз, сүз дә тия. Бәхет күпне сорый әз биреп. Нәфес суссаң, бөтенләйгә кача. Эзлә, эзәрлекләү, әсирлек. Безнең яшәү илгә бәхет кышын ышырып җибәрүгә әзерлек. Очышларның ул
иң хәвефлесе. Төпкә тартса заман шыңғылы, гәүдәң белән бергә хәтирәң дә илдән китә түгелмесең ул? Ярларына кайтты елга, яшелләнде киң ялан. Урсалдауда күксел туман, әллә шуңа моңлана. Үтә айлар көтә зәйләр, суларында йөз алмыйм. Hey, Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Үтә айлар көтә зәйләр, суларында йөз алмыйм. Hey, Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Яшінәп күйдірсә, яңғырда қалып шылам. Урсалдауда қара урман, керсәм шығалмамы сыман. Үтә айлар көтә зәйләр, суларында йөз алмыйм. Hey, Урсалдауда қарлар яуган, барам инде төз алмыйм. Түсләр төрле, алтын бизәк айырынан. Урсалдауны сары сарыган, әллә шуңа кайгырам. Үтә айлар көтә зәйләр, суларында йөз алмыйм. Hey, Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Үтә айлар көтә зәйләр, суларында йөз алмыйм. Hey, Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Барам инде төз алмыйм. Урсалдауда карлар яуган, барам инде төз алмыйм. Поэзия ул минемчә йөрәктәге ургылып торган көч, жан сафлыгы, күңелеңдәген ахыргача әйтеп бетерү теләге. Ә хатын-кыз язучы икеләтә көчле булырга тиеш. Чөнки ул башка хатын-кызлар кебек иендә тәртип, уңайлыклар булуын тели. Балаларының да ана җылысын сизеп, тоеп яшәүләрен һәм иренең дә гаилә тормышыннан риза булуын тели. Иҗат өчен йокысыз төннәр генә кала. Ә төннә бит уйлар да яктырак балкый. Гомәр Баширов аның сүзләрен Саҗидә, шигырьләреңнән ялкынлы бер дәрт, эчке бер куәт бөркеп тора. Әйтелми калган сүзләрең әйтелгәннәреннән дә күбрәк, байрак икәнлеге сизелеп тора дип куәтләп җибәрә. 1974 елда Саҗидә авырый башлады. Аны терапия палатасына салдылар.
Анда бір неде барып шықмағаш, хирург қолына тапшырдылар. Баш хирург Поляков операция бөлмесінде бейқызақ тұрды. Ол оннан шығуға мен оның қаршына келіп бастым. Көзге көз қарап тын қалдық. Арғанлығы езіне шыққан хирург шынығына айталды. Яман шеш. Реанимация бөлігіне түсірілді. Сажиде операциядан соң біраз қалланып, аяққа баса башлағаш, 1976 жылда повесть yazарға алынды. Исімінде тапқан Гүлбадыран, врачлар тұрмышынан. Ішіне Поляков ясаған операциядан башларға ойлайды. Һәм шуңа рұқсат сұрар үшін хирург кабинетіне кірә. Поляков аны тыңлый, аннан үстел тартмасынан әлі яңа гына шыққан Знамя газетасын алып, шигырь укырга тотына. Бу Сажидәнең Поляковка багышланган хирург дигән шигырь Сажидә өчен көтелмәгән яңалы. Сүзгә сүз тәрҗемәсен Әлмәт шагыйре Дмитрий Матвеевка әле яңа гына биргән иде бит. Поляков Сажидәгә ак халат бүләк итә. Һәм аның үтенеченә уңай җавап бирә. Сажидә Гөлбадран повестен 1978 елда тәмамлады. Яшыялар шумлы ақтынлықта, аклыклары белән саваплы. Кешеләрнең һәр сулышы өчен, бар тормышы өчен җаваплы. Кан саркыган ай балталар тутып, Газраилләр баскан бер якка, һәр сәгатьтә яшәү белән үлем берлешә пычак-пычакка. Бу көрәштә син бит ялгыз түгел. И оттырма, кешем йыктырма. Кылдайын эшкә сират күпереннән кылыч тутып чыга докторда. Нишкәлектән дә, җитезлектә, сабыр тәвәккәллек гаҗәеп, алып атса шәрә шәүлә булып кул астында йөргән әҗәлне таң атуга ничә күз елмайыр, ничә йөзгә тагын нур иңәр. Кешеләрнең елмаюын күреп яшәрәләр икән докторлар. Ә киселгән гомер өзелеп китми. Кайтып җанны камчылый. Берәүләрнең гүрдә яткан бәхете тәрәш шакып төнлә җан сорый. Табып булмый аны. Бер хакка да үлем белән мәңге низакта, мәңге сафта. Доктор яуга керә ак тынлыкта. Пычак пычакка. Ике операция арасында Сажидә Сөләйманованың поэзиясы ике тапкыр Тукай бүләгенә тәкъдим ителә. Шигырьләре, җырлары, поэмалары вакытлы матбугатта да, радио, телевидениедә да уңай бәя алалар. Ләкин Сажидә Сөләйманованың кандидатурасы икесендә дә кире кагыла. Үләренә бер ай калгач, Сажидә Сөләймановага Татарстанның ат казанган культура хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Анысы да бик көттүреп кенә. Инде үләренә бер атна калгач, мактаулы исем бирү турындагы указны радиодан хәбәр иттеләр. Сажидә монарга сөенгәндер дисезме? Белмим. Ул бер ни дә дәшмәде. Йөзен яшырыр өчендерме, стена ягына борылып ятты. Аңа инде мондый мактаулы исем кирәкми иде. Sabır kanatlarım, kulum suzup kaldım, şaktı panatlarım, dikim sınıp, kıyır sınıp kaldım. Sigenimden güyen mahak talak aldım.
Іспай қунатларымы, ұста қарақларымы, шыбырқылап құды шаптар паратларыны, янар имдатлар суғар маған келеш. Түңгілікке қалар, туғар маған келеш. Жүгіре атлы кетем жәйләулерге таба, жәяулерге қала, жәяулерге қала. Сығыл мағзәлі собыр қанатларым, бір юттым суға күтәдір атларым. Ир қанаты аттыр, қыз қанаты ақтыр. От қанат қатмас, бұл сауыл шын батыр. Бәлки, ізләп тапқан шапқын туратларыны туғарылмай шапқан атлар яратқандыр. Узал медір атлар темір ауызлықсыз, тек емлірәк еді дүния яуызлықсыз. Қонға тусын тізлер, йығыла тұра атлармын, тек сынмасын ғына. Сабыр қанатларым, сабыр қанатларым. Су, іслері жим-жим күміш доға, қар сулары оға, дәрияға, ташқынларға түшіп ағым әлі. Ярсуларға табым бір дауа. Бәхиләш мегіне сау бұл язым. Айырылабыз дейіп уфтанма. Інжешіклар болып сен қайталызай бұйына. Жейгі бір таңда. Күзлеріме қайт. Басуларда еш ұжымнар болып ешіллән. Яңғыр бұлсаң, сағыну ешлерімнің бір тамшысында сеннен ешірмәм. Арабызда йөрер зәһәр җилләр. Ай, ураулы юллар, ураулы. Кайтырыңны әйтеп. Тәрәз каксын, салкын кышның шашкын бураны. Баш ырсаң да ташка, булмый икән вакыт агымына карышып. Су юлыннан китеп югалсак та, ил җырына барып кавышыйк. Сау бул язым. Әйдә бер тын алыйк, башкайларны куеп ярларга. Су эсләре, жим-жим көмеш дага. Йыллар ага, шиксез дәрьяга.
Сажиде гомеренең соңгы елларын үлем белән якынлашып үткәрде. Ләкин шулай да ул иҗатын ташламады, үҗәтләнеп язды. Соңгы операциясын Казан Кремль астындагы онкология хастаханәсендә кичерде. 1979 елның язы иде бу. Операциядан соң бераз хәлләнә башлагач, Сажида миннән кәгазь каләм сорап, шигырь туарга азаплана бит әле диде. Һәм берничә көннән шушы шигырен миңа укырга бирде. Наҗар Нәҗми Сажидәгә язган хатында «Ну, мужественный кешедә инде син, Сажидә. Иҗатта да, тормышта да хатын-кыз мужественный була алмаса, шагыйрә була алмый» дип башлый. Бу хатымны башлаганда синең бик каты авыру икәнеңне, соңыннан бик авыр операция кичергәнеңне белдем. Операциядан соң бик озак реанимациядә ятканыңны да ишеттем. Шушы газаплардан соң да син менә дигән шигырьләр яздың. Бу үзе генә дә искиткеч зур батырлык иде, Сажидә. Хатымны шушы урынга җиткәч, җан тетрәткеч бер хәбәр булды. Бу хәбәргә шансаң да, шанмасаң да чара юк. Син вафат булдың. Башта нишләргә дә белми йөрдем. Гадәттә үлгәннәр турында истәлекләр язганнар. Миңа да шул юлга басаргамы? Юк. Хатымны дәвам итәм. Чөнки ул синең гомерең турында, иҗатың турында. Димәк, син тереләрдән тере. Шын шагыйрьләр үлмиләр. Аларның шигырьләре үзләрен кудыручыларны үлемсез итәләр. Үлән булып җирдә үсәмме мин, балык булып суда йөзәмме, җилләр